Soalan 3. Zaz. Okay, darling. So, given that, ini ada index express A in term of B. So, don't forget express A. A must be single and positive. Okay, so, selalunya kita kena samakan base. Sekarang base tak sama. But, kita boleh lihat kat sini. Our index are equal. So, by using the index, the law of index, bila index sama, kita boleh keluarkan lah. Jadi macam ni. So, bila nak compare, macam biasalah arithmetic dia suka compare. We have to compare from the left hand side to the right hand side. That mean, kalau dalam bracket ni powernya M, so dekat luar ni pun power dia M. Okay, power M. Jadi, yang tinggal kat dalam A square times B. So, kita boleh compare left hand side and right hand side. Okay, compare by dia punya unsur dalam bracket. Okay, yang cikgu garis ni. Okay, so kita akan dapat begini. Alright, so kita akan dapat 10 equal A square B, and then we have to express A. That means we have to single A square. B left, bring to the left, and then okay, we have to find A. And then kita hilangkan square, akan berlaku square root. Okay, don't forget bila nak square root, kita punya jawapan adalah plus minus. Yes, Zaz. Okay, for the question B, solve this equation. Okay, the log, equation of the log. Okay, darling. So from this, we have to combine this log to the single log. But the condition is, okay, our base must be equal. That means this is base 2, this is base 16. Okay, selalunya cikgu suka tukar besar ikut yang kecil. So, we have to change base 16 to the base 2. So, how? Okay, macam mana? Okay, so yang perlu di atas adalah 2x, yang di bawah adalah 16. Okay, cikgu tunjuk satu persatu, slow-slow. Cikgu akan tunjuk hampir semua kita punya law of log. Okay. Okay, after this, okay, 16 ni cikgu change base 2. Kenapa base 2? Sebab nak senang kita nak simplifykan dia. Okay, so 2 power of 4. Okay, kat sini kita masih ada the law of log. 4 kita bring to the in front of the log. Macam ni. Okay, masih ada lagi law of log. Log base 2 becomes 1. Sini and then kita boleh times lah. Alright, kalau begini cikgu suka times all the term with 4, and then kat sini akan jadi 4 dengan negative 4 kat sini. So bila kita tengok, kita tak boleh jadikan dia single log lagi sebab the condition is in front of the log tak boleh ada nombor. Jadi masih ada law of log. 4 kita bring to the upside of x, kita akan jadi x power of 4. Okay, so kita base equal, no number in front of log, so we can convert to the single log. Okay, okay macam ni. Okay, so by regarding to the operation, this is tambah kan. Bila tambah mesti, bila equal base tambah mesti darab. Okay, tambah mesti darab macam ni. So this is the log term. We have to convert to index term by using the swing. Kita swing kan. 2 ni kita tak nak tertendang 2 melayang kat atas ni. Dia tanduk negatif 4. Okay. Cikgu expand dulu Tanduk negatif 4 akan jadi 2 power of negative 4. Alright. Kita semakin hampir. Okay. Cikgu cari nilai dulu. Okay. Lagi sekali cikgu cari nilai. Alright, sini. And then 1 over 16 divided by 2, becomes, the answer become 1 over 32. Okay, so sekarang we have to find x. Okay, that means kita kena punca kuasa 5 untuk 1 over 32. Yes, berjaya.